Sintio ar y droed flaen. Redmond wedi gadael i Mariat allan. Cysylltiad ardderchog yn does yn gynnar rhwng Mariat a Sislevic. Clywed ar y sbardin gan Sislevic. Hyfryd gynnar fo, mae rhaid i hon fynd fewn. O, mae wedi cael ei harbed yn y diwedd. Mae'n cael rhoi mewn yn yr hoed. A Brobl sy'n ei sgorioi. A mi fydd Anthony Limbrick wrth i fodd. Edrych yn ei ger yma na. Wow, welech chi wedyn. A sydd wedi Cwrs Cosby wedi gwneud yr amser hyn, mae'n confronta fo, wedi roed yr amser efo godi ben. Mae'n tynnu'r bel yn ôl, mae'n Routledge yn neud beth rhaid iddo fo, cadw i lawr, mae'n fod yn gol. Na, arbediad yma na, 3 neu 4 Chris Glass yn y Cwrs Cosby, a mae Brobl yn gorffan i yn y diwedd. Bod i mor gynnar â hyn, os di'r Seintiau yn ennill heddiw, mae nhw yn camu i frig yr uwch gyngrair oherwydd bod Cey Conad i colli mor anusgwyl y penawma Roscoe. A mae yna olwg fygythiol yn gynnar ar y Seintiau newydd yn does! A mi ddyle Sislevic di ychwanegu at y fantes, a mae hwn wedi cael dechrau ardderchog i'r gêm yma. A pan mae o ar dan, mae werth i weld. Sodliad bach i lwybr Clark. Brobl ardderchog, Roscoe eto, nawr te. Sgynno fo gyfle i brofi Malcolm Allen yn anghywir. Y bel mewn. Tuag at Sislevic. Arbediad angenrheidiol. Arbediad da, mae dal yn fyw. A'r ergyd gan Routledge. Mae'n mynd am y gornel o Ramsey'n achub y dydd unwaith eto. Ac eto ti'n meddwl de, Ramsey sy'n cadw'r bala yn y gêm. No, ti'n mynd â gyfle fan hyn yn does. Mae'r bel mewn. At Roscoe. Arbediad da. Roscoe mynd i gael cyfle arall. Chydig bach o le ganddo fo, diolch yn siŵr be i wneud. Mae Brobl efo fo. Nôl allan at Spender. Cyfle arall i ddau'r bel mewn i'r cwrt. Mae Will Evans di cael ei giro. Unwaith eto, no, mae'n disgyn i Sislevic. Nid tenio ydi i gryfder mawr, ond ffodus oedd o'n cam sefyll beth bynnag iddo fo. Ond mae Ramsey di gwneud arbediadau pwysig iawn iawn. 3 do yn y munud adwytha. Mae Routledge yn ddechrau fo'r boli. Wedyn yr ergyd yma Roscoe, a wedyn honna gan Spender. Venables! Wel... Mae'n gwybod union beth mae eisiau gwneud. Mae'n gorau mynd am pwer, postyn bella, cymanu fo tu allan i droed 10 touch. Dwi o ddim yn cymanu fo tu allan i droed 10 digon i neud yn y gornel. Os na droed bach yng nghyntffon y gêm bwysig yma. Kieran Smith, allan at Henry Jones. Henry Jones mewn at Correa. Mae wedi hanner yr rheoli hi. Mae'n gwiro to ar hwyd. Mae hwn di bod ar dan, nes bod ar gael o. Correa. Cyfle arall i Davies Lloyd i mewn. Wff. Am Daco Gynasl. Mae o'n gawr na'r amddiffynau, dydy. Nawr mae'n disgyn i Venables. Cei methu cyrraedd. Ar draws wyneb y gol. A mae Colin Caton, mae Venables i gapten yn gwybod hwnnw oedd y cyfle. Anthony, 3 points, you're back at the top of the league. That's not bad for your first game in charge. Yeah, it is. I mean, it was certainly a very tough game. I mean, everybody had been telling us how hard it was to come away here to Bala, and very well organised, very physical, very direct team, and I thought we dealt with that well. I think it wasn't the best performance from us, I must say, with the quality that we've got, and we weren't able to probably show as much as I would have liked, but I think considering it's the first game of the split, to get the 3 points is very pleasing, and a clean sheet too. I think you've got to give credit to them. They've had a new manager. They were going to get a reaction. They were outstanding in the first 30 minutes. We couldn't get near them, to be fair, and then we grew into it. We finished the second half better, and I think we've done really well in the second half, but lacked a bit of quality. Our set plays weren't good enough, and we should have had a bit more quality in the final third.